Aikari a wadi ya Gaturi Gicigo-ini kia Ubunge gia Kiharo Kaunti-ini ya Murang'a nimamukirite motungata ma urigitani wa free kambini ya urigitani kuma kuri Mumbunge Mutumia wa kaunti iyo Maina unyitaniri na Pokea Afya Foundation. Kambini iyo marigitari mugite ati mirimu ta kansa, kuhaica thakame hamwe na murimu wa cukari no mirimu iria ihatireirie aikari a gicigo giki makiria akimathingata metikagire gucekwo mirimu iyo kaingi. And we have been able to check blood sugar, blood pressure, PSA for the prostate cancer, and also we have been able to offer free consultation of the doctors and give treatment for free. Maina orite aikari a gicigo giki Guthiaga Thibitari kaingi gucekwo mirimu iyo niguo kunyihanyihia mirimu hamwe na kuigitira o ene. Aikari ya mugite ati undu uria utumite aingi ao kwaga kwamukira motungata ma urigitani ni kwaga mbeca kuona thibitari iri kuraya nao hamwe na kuremwo kugura ndawa riu makioya thirikari itigirire thibitari ciothe ni ciagia ndawa hamwe na indo ingi cia urigitani. Tunafurahia hii matibabu ya siku ya leo kwa maana sisi hatuna pesa, hakuna, economy iko juu, kwa hivyo tunafurahia sana. MCA wa Gaturi Gathe wa Njeri ugite ati thirikari ya kaunti ya Murang'a ni iraheana indo cia urigitani hamwe na gwaka miako ingi ya ugima wa mwiri hakuhi na aikari niguo gutigirira ni mamukira motungata ma urigitani na njira nyandanduku. Kama county government ya Murang'a tukiongozwa na daktari huko wa Kang'ata tumeweza kuweka pesa katika budget na pia hii supplementary budget tumeongezea ambayo na itawezesha kujenga hospitali from different wards. Kama hapa kwetu Gaturi, kienda pale pande ya kwetu tunajaribu kusukuma tupewe moja in future na kuna kwingine. Hizi pato ziko tunaweka pesa ya kuwezesha kuleta madawa ya kutosha kwa kaunti yetu. Muikariri gite wa Pokea Afya Foundation Margaret Muiyoro niathingatite aruti wira a ugima wa mwiri gucoka miciini yao na kuheana uteithio wa urigitani kuri aikari akiuga ni uguteithiriria aikari icigo-ini gwa Mugatama urigitani na njira nene. This is a call to every health provider, whether a nurse, a doctor, a nutritionist, a physiotherapist, or those who offer psychosocial services. Let's go back to our villages and give back. Handũ-inĩ ha Mathingatite TV, niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu.